Ini lewat motor ngalayang jelmaan. Aing Put, iurang suwe amatnya. Bensinnya seet deh. Oh, itu dasar siapa ya panas. Tareh amatnya, kemarahan ibu budak ya. Serangan baik ya. Sidak kerenahan itu ngedorong motor. Awe-awe ngedorong motor bagus-bagus didorong. Kok yang sampurkan lah. Kunaon cuma motor didorong dak? Tenyaho ya lah. Mogok segala. Motor bagus-bagus mogok. Non si putih motornya. Tenyaho dah. Ayo coba kurang coba kadek. Coba Di iya sebelah hirup. Entah sama. Motor mogok didorong baik. Coba kurang ya lah. Dihadekeun nih dengan hirup. Tedekeun hirup deui. Naonna buayanya? Bisa tuh sih Mang Panjul ngaden. Nyaho ieu naonna buaya? Tedekeun hirup. Terus dia motor beb bensin di sela-sela. Tah. Kenapa wae? Aku botak mau hirup-hirup beb bensin. Bisa tuh sih Mang Panjul. Tenang be, hirup nyawa hirup lah. Tah degetan si Putri tah baturan lah kena ngalamun gitu tah. Kunaannya apa tadi kan hirup? Beb bensin. Ih, kokonya, Owan. Aduh, Tak. Kumaha untuk hirup ya? Isin deui kasih ida tereken hirup-hirup jeung kasih Putri tuh ngarungguan. Naonanya? Apa bana kempes gitu tuh hirup? Mana buah? Kak, nya kemana? tadi lempangan karsel di mah. Iku tuh. Iya. Iku si Panjang naon, Kak? Itu nyaho. Mogok itu nya. Meureun. Geus aya bantuan. Kami selahan bae yuk. Bae motorna. Gerekeun hirup paling di kutrak-kutrak ge. Karunya tuh si Ida tuh tadi didorong. Coba paling bantuan. Nah, coba sia gerekeun bisa lah. Nah, ieu paling naon? Teu nyaho eta kunaon buat. Sebisa tengah hadeanana. Biasa lagi orang menghirup. Ayo coba tuh dorong he. Geus ayo. Siapain mah motor aja. Emang kunaon? Bisa aing mah motorna. Geus ayo bawa. Put, kadi ge. Ternyata motornya bensinan deh. Emang motornya boga ku bensinan. Bensinan. Jahil setik lah. Asupun tuh gigina nyetrek hirup ya. Capek ya. Kok asih wes trekeun hirup. Tejahoy. Asupun tuh gigina. Ih, pan gigian. Mahanya trekeun hirup kieu. Ayo coba jajal dorong deui lah. Capek aing ya. Oh, aing ge capek yo. Trek hirup-hirup aing mas. Capek. Ais ya kunaon? Iya motornya trek hirup-hirup didorong, trek hirup diselah trek hirup naon boy. Wah, iya motor metik. Aduh. Manya bisa. Ih, aisyah kun ngomong tadi we si motor metik sia gawean aing ontol lohod sia. Emang heueuh. Sia si bebeja. Pas nomor anak aing. Kepen sia di bejaan. Atuh pan memang kenyataan motor metik teh salah kan gue nggak tahu. Aduh omong geus kok aing dijakeun si Ida tanyakeun lah. Ngomong bae lah.
Sia si bejaan. Ay tengah di sepanjul. Sia di lagi naon ngerjain batur, ngeskolot batur segala laga baik. Aing ngelayanan coba teh jelas. Cek aing tadi lewat motor ngalayang jelmaan. Aing Ya, gitu. sia. Dak kunaon itu motor mogok emang. Mau bensin. Ini tadi ngomong mau bensinan mah. Atau belikan. Bensin balikin di mana? Emang aya pom di dia. Oh, nya jauh ka pom. Aing tahu Jangan sih. atuh. Nggak usah koin balikin lah cari cing dia. Tidak, pelas dia. Enggak ada. Jaga kebudak aing disebut hidung. Awas Wes. pengen kepanggih. Woi, motornya bek bensin. Oh, biak bensin. Ayo orang balikin bensin guys lah. Oh, sayo. Ngasih balas ya, dorong aing nu ngadorong. Oh. Aduh, orang encok gara-gara si Iden akulah aing. Lucu oge pas si Iden. Aya bae cekanya. Ieu gara jurig si Iden motor lewat. Ini si aing. Aduh, mana ieu teh lauk sebenang-benang. Gerang ampun ya lauk. Ayo ya baik di sini dan naik jadi kerjain ku apa babiku. Sudah be menang yuk bisa. Kalau banget pasti hidung be bisa balik aing kabadi. Aduh. Aduh mikiran lauk ya, tapi ngabayakeun banget sih gue sebenarnya soalnya yang gini. Buka pelak kawan ya. Lauk yuk. Wah, iya mah ajab si Uwe. Ngabayang ke si Uwe hideung, kata popo hideung. Aduh, kukrut ieu mah. Ah, aing bae Uwe. Acet, berbidang menang tuh ya. Iya. Babe menang top. Kalau betul mikiran si Uwe menang lauk hideung daripada kita pergi. Wah, dia menang deh ya lauk teh. Tarik aja. Kerjaan loh. Menang kurang. Detik jika si wes hidung ya kepoe bau deh. Hanyir. Ah, lauknya jika si wes monyong. Monyong. Wes, apa yang lu dorong bayi tadi? Gak jauh. Atau saja tadi sama awak. Oh, maksud lu jauh teuing. Menang deh ya, tadi menang kurang. Menang topo hidung. Ayo menangnya. Kira aku bidadari mandi, saya kita ketinggalin. Wah, sakit naping deh. Aduh, baik. Gimana? Ukuran L2. Langsung dah. Buset, ada teng lewat. Juga cacep awewe. Naon sih serian? Katanya lucu yang sia. Naon lucu na? Cacep saya dipakai. Atuh kajen jajut sesaget. Naon sih serian? Eta beut pas cangcut. Iya kan ngalunya. Wah, lebok ke saya hidung. Saya jadi kiru bego ya, kalah. Lebok ke saya hidung. Ayo lu. Jahe. Kurang ada kain. Banyak awas itu kan dulu yuk, ajak cepetan. Atau lu cangcut menang mancing aja. Gua sudah tadi ngomong Wah, lebok ya. Tuh lagi aing nyot hidung. Ih, kiru. Lebok ya tak. Beli bensin di kebal amat sih. Abang!
Kan jadi tibalik sih ngudak aing. Yo nya. Udah gaya tuh. Bong aing capek. Lu kenapa enggak lakuin? Lain dia. Sih, aing nu ngudak aing. Capek. Oke. Siap. Suara ini ya. Yuk. Nah. Oke. Action. Motor bebek bensin. Action. Aku Spanyol gamnya. Lain kenyaho. Action. Bensin tak lama sih. Action. Anu mau bensin selamatnya.